Ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Kidan bon ngut kinong India ki balabat mentai ya ke bor Synshar hagi weipat kiri ke Pyrthei. Dan gibabat ya ke kerdan menteri rang bakdo lani Prime Minister. Dan ru gibabat ya ke kerdan Presiden. Bat bon ngut gibalalong nong mikmat pajba. Bat gibalong menteri sarkar lani Governor hagi ri beper kabakilalet ban syong ban saado no. Urishi Sunak udai unong India uban nengkong ban bat ya ke kerdan Prime Minister ha United Kingdom. Shuwa ba un shimti ya kani ke kerdan ulalong ru menteri ketenat pelatengka jonggari UK. Ka Kamala Devi Harris kadai ka kentai ban nengkong ban bat kum ka Vice President jongga United States of America. Kanieru kadai ganong India ka bala saado ha US. O Muhammad Ifran Ali ubat menta kumu Presiden jongga Guyana katenrai jong uru kadai na India. O Antonio Costa uniru udai unong India ubabat menta kumu Menteri Rang Bado jongga Portugal. O Chan Santoki ubat kumu Presiden jongga Suriname. O Pravin Jugnauth ubat menta kumu Prime Minister jongga Mauritius. Katenrai jong uni kadai na Uttar Pradesh. U Prithviraj Singh Rapun ubat kumu Presiden jongga Mauritius. U Leo Varadkar udai wei na Menteri Sarkar ha Ireland. Katenrai jong u kadai na Mumbai. U Tharman Shanmugaratnam pat udai ubadang shujab mentai ya ke election Presiden ha Singapore. Shen unsa shimti kumu Presiden jongga Singapore. Shwaya kani ubat kumu Deputy Prime Minister jongga negeri. Kini gilong tang kiba kham hakmat nrei kidan buon kiba bat ya ki kerdan kiba kham hapo haki sarkar jong ki ri beper. Kidan ru kiba dang penkre ban ya khun ya ke election. Kum ha United States kidan haduk kum balaingut kinong India kiba la kala kum ginong shong shnong jong ke US kiba penkre menta ban ya khun ya ke election President. Menta wat hagi Islam terekam jong itna terekam beper. Hagi wei pat kiriru kambon hi kibabat ya ki kerdan bahe ki dei kinong India.